Tine maswati siyanemukela nonke. Tine maswati ngenfokozo neluthambo. Umnyaka wa 1967 wabona kuqala kongiwa kwemvelo kulendzawo, waphinza wabona kongiwa kwadotilwane. Ngikhuluma ngayo iGame Reserve lelama yona imlilwane yiHlane Royal National Park. Kanti kukulena ndzawo lapho khona kuba nebutimba Royal Hunt nanoko nje kungasiyo invo leba khona minyaka yonke. Mbukeli lena ndzawo iphethe tilwane letifana nemabhubesi, bobhejane, tindlovu nalokunye lokwahlukahlukene. Ligama lami ke nginompumelelo kaDlamini Sibongo, kanti mbukeli ehlelweni lakho lethi Buhle Betfu. Sithatha lesithuba sekubingelela siphinze sikwemukele ehlelweni. Angihambi ngedwana mbukeli ngihamba naGiyani. Sekuvusele nompumelelo sivusele babukele emakhaya indeed nguGiyani wakamsibu yakuvusela. It's another week, another exciting episode of Buhle Betfu whereby we encourage you at home to know your country better through tourism. Sithi nje lathi kabandi live lakho uinvest kutemnotho ekakhulukati wekuvakasha lapha eSwatini. Uhamba hambe live laseSwatini letindzawo tivakashele singagcine kukutshela nje kodwa nawe ufike utibonele wena ke nemndeni wakho. Kunenge nompumelelo abakuthokotelako babukeli nabasahamba hamba njengoba labanye nompumelelo bathi ngakubona bafuna ukutibonela bona mathuba. Kunjalo. Kanti kungakho iSwaziland Tourism Authority hambisana nabo Buhle Betfu Giyani ithi hlomangwane vuka uvakashe. Sekukhuthatha mbukeli ukuthi wati live lakho kabandi. Kungakho namhla sila eHlane Royal National Park. But ke Giyani asingababambeleli babukeli. Yeah, ihlane indzawo lenkulu lenema activities incumbi tilwane letinene. Asas khombisa babukeli ukuthi ihlane yona yakhiwe ngani. Ligama lami ngingosani boy salebona Dlamini wekutalwa endzaweni yaseNgudzeni. Ngaba nelutsandvo lwemvelo kusukela emntfaneni kwaze kwefika ekutheni noma sengimdzala ngi-applyele umsebenzi ngicele umsebenzi enkaphaneni leNgibig Game Parks. Ngenhlanhla ke yangiqasha ngaqashelwa emlilwane ngasebenta nje liviki linye ngabe sengita eHlane lapho sengisebente khona iminyaka lengacishe ibe 18. Hlane Royal National Park uqala lapha ku-1967. Bekulplazi leli lelatiwa ngakuthi ngiForbes Ranch kungihlane yena. Kodwa kungasiye Hlane Royal National Park ngekuthi nje bekuyindzawo nje. Kodwa ke bebutimba bebuthi uthathe indzawo khona. Inkosi Sobhuza yakubona kukuhle kuthuthuka kwamlilwane ekugcineni imvelo ngekuthi babe maqhobane long cathedral bekapota enkosini ukuthi sowukuphi ngekugcina imvelo. Lekusho ukuthi ke yabe seyinkosi kubona kukuhle ukuthi ithenge leliplazi libe indzawo yekugcina imvelo yaseSwatini. Lengikubonile uma uhamba kuletinye tindzawo letigcine tilwane temvelo lakangwane. Tilwane la Hlane Royal National Park tibukakala tikhululekile. Kude nje ukuthi silwane udothi usibone silana sibe sibaleka kukhomba ukuthi tivikeleke kahle. Lengikubonile ke kuthuthuka ngibone tilwane lengingathi tibe ngemabhubesi lebe side wona kangwane. Sithi sawabona sesinawo.
Bantfu labavakashela eHlane bayaye bente kuhamba esigangeni lekwehlukene ngetigaba lengingathi atibedine kufaka ekhatsi ukuthi labanye bayaye bete bahambe ngemabhayisikili noma bangahambi eluhlangothini lolunetinyamazane letinkhulu. Labanye bathanda kuhamba ngetinyawo nakhona ekuhambeni ngetinyawo asihambe kulolu hlangothi lwetilwane letinkhulu. Labanye ke bathanda ukuthi bagibele timoto tetfu. Ngiko ke lesingathi kuligcapho kakhulu ngekuthi vele kufaka umnotfo noma imali lenengi lokuhamba ngaleti moto tetfu ngekuthi uma sibuka nje ukuthi bantfu labanengi vele labayita eHlane basuke bedele ukuthi bamane babone emabhubesi ngekuthi Kruger National Park mkhulu kakhulu kuyenteka bahlale emaviki bangawaboni emabhubesi. Sebakwadi ukuthi la kaNgwane eHlane Royal National Park kulula ukuthi bahlangane nawo emabhubesi. Baphindze ke labanye labathanda tinyoni bente lokuhamba ngetinyawo kubukwe kakhulu tinyoni. Hlane kunengi lesingathi utichenya ngako ngoma kwakona lokuthi nje tivakashi indlela leti sikhuluma ngayo itenda ukuthi sitichenye kwati ukuthi senta kahle siphindze sitichenye ngekuthi labantfu labasebenta Hlane ungaze uthi nje basebenta ngathi batalwa ngumake munye ngekuthi wonke umuntfu losebenta la ngathi uyakumunya nje lokuthi kufanele ukuthi asebentele ukuthi lendzawo iqhubekele embili. Kwesibili ke nekuvakasha kwebantfu labakhulu kubohulumende balamanye emave njengekufika kwabo president baletinye tindzawo mhlawumbe nebukhosi bakulamanye emave lokho kusenta ukuthi sitichenye sitibone ukuthi kunengi lesikwenta kahle. Lena curio shop lephindze ibe yi-reception yaHlane Royal National Park. Lesingathi reception ngilapho utfola yonke info loyifunako lesisho ukuthi nje i-information loyidzingako uyitfola reception. Sibuye lendzawo lengime kuyo lena sithi restaurant, open air restaurant. Lekusho ukuthi bekuyi restaurant yekuqala yaHlane. Eminyakeni lendlulile bekungemaplango laphasi kube sekuyantshintsha nje ukuthi sithi sithuthuke kancane sibe nendzawo lenhle, sibe nelibhara lapho bathi khona labafuna tinyembeti takhweni balitfola khona. Sibe sesiba ne-restaurant yethu lenhle kakhulu le wonke umuntfu afisile kudlela kuyo lesezingeni lemhlaba. Sibe nalo leli lambu leli lakha kukhanya kule restaurant. Sibe nendzawo yabo weta lapho boweta bagcina khona tinfo tabo tekuseva tivakashi. Kube ngile restaurant lelicapho lelikhulu laHlane. Uma siphindze sibuka nale ndlela lengiyo nje bayaye bayijabulele kakhulu bavakashi. Lapha uma siseva ibuffet kuba ngilapho khona sibeka lokudla khona ngekuthi siyawaseva ma meals lesingathi siseva luhlangothi tinhlangothi letimbili kuba ibuffet ne-a la carte kodwa kuba ngemalanga lehlukene. Angeke sathi uma siseva ebusuku siseve ibuffet siphinde siseve ne-a la carte. Lekusho ukuthi siseva kunye ngebusuku. Siphinde sithini sithi siyaye setame ukuthi yonke inhlobo yema meals noma i-a la carte yethu ifake konke. Phindze nebuffet yethu sifisa ukuthi
ifake lonke elihlangothi ukuthi kube bede lo tokhala ukuthi angikudli lokhu ukuba khona la tokhona kukudla kule mili yethu lesisuke siyentile ngalelo langa. Siphinde sithi tivakashi tisehleti la e-restaurant tiba nalo lithuba lekuthi tibone uma khona tilwane letitako la edameni ngekuthi leli damu leli kuyefika bomkhombe ema-white rhino kufike tindlovu yebo timvubu atisito letivamile kodwa nje tiyaba khona emalanga lamanenge. Siphinde sithi lekuhle futhi ngale restaurant ngilokuthi uyashaya umoya lekwenta ukuthi tivakashi tihlale tikhululekile. Siphinde futhi sithi asikwemukeli ukuthi tivakashi tibhemele la ngekhathi kule restaurant kwenta ukuthi kube bede sivakashi lesitobese sinukelwa ligwayi kani asilithandi lekusho ukuthi siyaye sitikhuthathe tivakashi ukuthi tiye lapho kushaya kahle umoya khona ukuthi tikhone ukuthi uma tifuna kubhema tibheme tivakashi. Sisho-ke ukuthi le restaurant lena ivulwe nga-2009 ivulwa inkosi Mswati wesithathu uLodungandaba wasembelebeleni. Ligama lami nginomcebo Shongwe, ngingishef wala Hlane Game Reserve. Kudla lesi kulungisako la Hlane lesikwendako kakhulu i-game meat. Game meat kudla kwetilwane lesikulungisako and futhi tivakashi bakujabulela kakhulu. Njengalambi kwami kune-mixed grill. I-mixed grill yethu kuba i-wildebeest was bese sine-wildebeest piece laqeleni. Siyayisave i-mixed grill yethu ngelipalishi nangema-chips nange-mashed potato. Bese qeleni kuba ne-side salad. I-side salad palish always lihamba ne-tomato and onion relish. Loko lishisa ke thina sathi silishisa eMaswati. Kuyilungiselela ngimarinate for 2 days. Ngima mixed spices le piece ye-wildebeest. Bese the third day lelanga lesithathu sesingakhona ukukhipha u7 bavakashi. Sinema burgers la khaya siyawenda. Njenga bomphala burger. Sinema basket nawo angilesitilwane inyamatane. Bo ndlovu basket nabo imphala basket sinayo la khaya sesitulo sayo imphala uyasithola la Hlane Game Reserve. Eminyakeni yelive la Kangwane leng-50 lapho khona sigayine khona Ndiphethe ungacishe uthi ngoba nakuHlane uqhamuka emva kwaNdiphethe. Over the years, what have you seen change in this place? What changes has Hlane come up with? Hlane uma sikhuluma ngeminyaka lengu-50 yelive la Kangwane nje sihalalisa ngibangazitha siphinde na7 silihalalisele ukuthi lihlanganise iminyaka lenge-50 sibese sithi Hlane uthi 51 yena mdzadlana nje ngeminyaka munye. Ngidothi Hlane uthuthuke kakhulu. Kukhumbula ukuthi uma aqala Hlane bekanetindlu nje letimbili tekulala tivakashi. Lenyalo sesikhuluma ngetindlu letingathi atibe bani 24 wemalonto 5 walapha batiphekela khona. Siphinde sibe nebhubesi camp lekusho ukuthi nje ngetindzawo tekuhlala tivakashi uthuthuke kakhulu. Beside i-restaurant side libhala
side sitolo nyalo sesine restaurant yethu lehlala bantu labangathi ababe likhulu. Siphindze sibuke nalana ilenye ingcenye ye restaurant nayo lengathi ayihlale bantu labangaba bo 70. Siphindze sithi eminyakeni lengemashumi lasihlanu lendlulile sibonile kufika kwetilwane lokungaba indlulamithi bomkhombe lesithi ngema white rhino, tindlovu, emabhubesi. Lekusho ukuthi kunengi nje lesingathi kule minyaka lengemashumi lasihlanu singuhlane sikuzuzile. Umbukeli ekhaya longake wamvakashela Hlane ngidothi uyashiyeka kakhulu. Titfombe labatitsethe bekuhamba liswati lelingatiboni buhle nje bahlane. Ngicabanga ukuthi kunengi vele lekumshiyako ngingathi akathathe isikhathi sekuthi amane athathe nje impelasonto ibe yinye asake avakashele eHlane. Angeta kuthi etelela ilanga noma ayete kuthi utolala. Uma alele lokuhle kakhulu ukuthi utothi ulele ube uwova lo msindvo wesikhotha, utothi uweve emabhubesi, utive timphisi, utive tingwe, utive timvubu, ubeve bomkhombe, uve yonke nje luhlobo lwelivi leungasalitfoli le emakhaya. Mhlawumbe ngingathi sibuke embili. Ingwenyama ekhulumile yathi sibuke ku 2022. Nathi singuhlane simbukile 2022. Sinetifiso lesitifisile esiveni sakangwane ekuthenini njengaloku tilwane tinako ukuthi tibulawe ngalokungemthetho. Sibonile lapha kubo 1992, kubo 1988 kuya ku92 lapho tilwane bomkhombe bese baqishe baphela. Kodwa ke waphakathi ingwenyama lesinayo inkosi Mswati wesithathu wadlala lichaza lelihle ngekuthi bekukhona kukhuluma ukuthi mhlawumbe sekunesicelo sekuthi atimane tiye la kamakhelwane esikhwahlande ukuthi timane tihlale khona ukuthi tivikeleke. Kodwa ingwenyama yathi cha akuvikeleke letilwane la kangwane, imithetho ayishaywe itivikele letilwane. Kungunyalo lesikufisile-ke sesimbukile 2022. Sifise ukuthi wonke umuntu loluswati abe asangasadingeli, asangasajajuliswa kutingela. Siphindze sibukile ukuthi njengaloku sikhuluma nje ukuthi uma siya ku-2022 sifise ukuthi lonke liswati libe selitivakashele letindzawo tekuvakasha lingendlulwa abantu bekuhamba. Tilwane letibomkhombe njengaloku sishido ukuthi lo babe une-territory, unendzawo yakhe. Labomake bayangena bavakashele lendzawo yalobabe. Lekusho ukuthi babe umsebenzi wakhe ukuthi akhulelise bomake bagadze bantfwana. Kwehlukahlukile kunenyoni yinye lesinayo lengiyona lo make kuba nguye loba nemadvodza lamanengi, uyaye nje atalelele lo babe maqanza akhe abese lo babe uyatifukamelela atibonele bantfwana abaqhubeka lo make aya kulabanye bobabe ayobatalelele maqanza lesithi ngema-African Jacana. Lekusho ukuthi kubomkhombe make nguye lonaka umntfwana amkhulise babe baningi kakhulu labo make ukuthi angabe agadza umndeni. Kunetilwane-ke letithatha i-advantage nje uma tikhanza labo make bemabhubesi babodvwana letingafaka ekhatsi timphisi. Imphisi uma ikhanza
bomake mhlawumbe bathathu timpisi titimbili tifike tibehlule labo make tibaqoshe noma ngabe ngibole bebabambini. Lekusho ukuthi kodwa uma kunaleli dvuna lempisi ayina chance. Lokunye ke lekhona banifana bemabhubesi ngibekise nje nababomake labathathu ukuthi nalowo make unebanifana. Labanifana bamunya noma ngabe kukumuphi make. Uma aqhamuka nje make batomunya bonke banifana lekusho ukuthi munye make umakwabo bonke abakhethe. 2 ngalokuthi batingela vele bangumndeni. Uma kwenteka nje make munye akho babamba la mabhubesi kutobe sekhamba munye make kulanza abanifana. What a day it's been. It's been a beautiful day, Giyani, I must say. The weather favored us. It wasn't very hot. It was an exciting day. Nale game drive beyimnanzi nompumelelo. Cha nami namhla ngienjoyile angisho ukuthi ehlane. It's one of my best favorite days empilweni yami. Sabona amabhubezi. If I recall well, ilanga lami lokuqala kubona libhubezi ngilibonele Thutan. Well, asasingayideke emabhubesi Giyani. Yabona ngasikhathi sibone amabhubesi we were very safe besemotweni. Yeah. La ngive inhlitiyo yami igcuma khona. Ngilana sibhekane nemkhombe. Now that one was kudzab ke makhaza no kucisha kwenteka inkinga lapha but lebe ngathi usaba kakhulu Giyani bekunguwe. Ngaye ngibabukeli nompumelelo bengikhona lapha kona kangisho ukuthi lemkhombe bengubukela Thutela uSlo Ranger Angithi uyabona nyalo sey relaxed nyana. mina ke ingqondo bese ngekho lapha bese ngigathe nje kusuka emagonso kodwa ke mngani nami ngibona ngathi khona lese kwehla ngemlende kumbe bekuluvalo yini mngani nami kwendekeni ngoba ngathi nelikhaza lingufakazi nali linaphakile nanana. Ngaphandle kwegrana kwelikhaza Giyani angikwadi ukuthi ukhuluma ngani ngivile nje lapha ukuthi ngathi kukhona lo bese sokhululekelwa ngokuthide lengengikusho mbiko babukele kodwa ke ngathi nguwe ngolobo ngahlalisekile lapha Sho ukuthi ne carbon dioxide lephumela kuloko kuhlala. Aslight that was you. Hayi mbukeli it was a nice day we had. Nawe ke siyakukhuthata ukuthi sifika lapha ehlane uthi bonela sina nompumelelo hayi sibukene iliso neliso nawo lomkhombe wasina usikida uthi ngeva ukuthi kancane kumngane nami nompumelelo ngeva ukuthi ayisekonakele. Udlalile ngamgiyani kodwa vele wena wenda nje masufuna kuvalenisa babukela uyayivela ungathandi ukuthi kuhlukane ngesidla. Hayi mbukeli nasenda nje Giyani sho kona ukuthi sesikhathi sekuthi sibheke emakhaya. Kungako neslogan sisho sihlomangwane uvuka uvakashe nathi ke sifikile saba khona lapha ehlane savakasha sahamba sathi bona tilwane ngwahlukahlukana basichazela ke nokuthi ihlane iqhamukaphi ide ibengaka nje. Kunjalo kanti ke mbukeli siyakukhuthata nawe ukuthi nangatange sowubeka elinyawo lakho la awuvele ngalahlane utawutibonela ukuthi ihlane yona ikuphethelene utothola lithuba lokuthi ubone libhubesi ulibuka nedvudane ungaliboneli nje la kumabona kuthi. Ngisasho njalo ke mbukeli mina sengifise ukufisela kona kubukela lokuhle etinhlalweni letilandzelako. Njoba nompumelelo sewushito sikhathi nase sime kanje sesisho ukuthi hayi asehle ngelibonza nje ngeliphela sisaleke manje sichal tires chas khukhuku sikhwesha kulena nzaba. Lokuhle ke nokombukeli ukuthi avikini lelitako ngesikhathi lesifanako thina Giyani sidabe sila ehlelweni lakho lelithi Buhle Betfu sikulethele bona buhle belive la kaNgwane. Kwanyala sikufisela kona kubukela lokuhle nekufokotela lokuhle etinhlalweni letilandzelako sithi hlomangwane vuka uvakashe nisaleni kahle.